Pozdrav svima! Dobrodošli u Supernatural. Sa vama su Stone, Bata. Došli smo na ideju da snimamo paranormalne aktivnosti. Sada smo ispred jedne hale, malo veće, koju ćemo da istražimo. I svaki naredni dan istraživat ćemo neka druga mjesta. Naravno, pokušavat ćemo da sve to uradimo noću, dok malo će biti lošeg kvaliteta, dok ne nabavimo malo bolju opremu. Ali šta je tu je za sada? Da krenemo da istražimo. Idemo. Pošto nismo mogli da nađemo baterijske lampe, našli smo sveće. Sve za početak. Idemo ustrano. Ajde, kreni prvi. Da možemo da vidimo nešto. What the hell? Svetli dole. Neki podum, šta je? Idemo. Malo je loš snimak, znam da se ništa ne vidi. Vidimo se samo mi. Šta je ovo? Potpisi. nema ništa. Idemo dalje. Idemo. Ovdje. Idemo posle stepenice. Znači tako se i... Ajde da idemo. Znači tako se istražuje, ne smijemo da dovoljno su nam sveće. Pošto jake svetlosti teraju manje duhova, tako sam da upućen u to. Šta imamo ovdje s njima? To je svetlo. Imamo neke činjenice, papirići, nemam pojma šta je. Flaše, daske. Ima neki sekcije. Ispred mene, pošto bi se vidjela svetlost. Nešto im osjećaj da duva. Osjećaš promjenu temperature. Te je hladno, te toplo, ajmo na ove stepenice. Idemo gore. Idemo da provjerimo ostalo sobe. Da li postoji? Wow. Ha, rupa. Neka voda. Dobro. Ne. Idemo dalje. Ovdje izlazi. Dobro. To nam ne je potrebno. Onda smo... Gdje ćeš sad to na ovdje? Ajmo desno. Idemo pravo. Ide sam nešto. Vidio si šta? Ne znam, nešto se ovamo. Pomerimo. Posle. Čekajte, šta je ovo? Da li može da se stoji ovdje uopšte? Šta je ovo? Ajde. Idemo dalje. Ovdje ima samo jedna velika kartonska kutija. Jebote. Šta? Ima prolazano zid, brate. On ima neka rupa. Like a shit. Nije. Ma jo. Ovdje ima isto jedna prostorija. Ovdje nije ništa strašno. Ovdje nema ništa da se ne pojavi nešto. Sljedeći put idemo u jednu napuštenu kući blizu groblja. Torbica. Neko izgubio torbicu. Idemo dalje. Ne znam gdje se vrtimo. Smo se izgubili malo. Malo smo krenuli na putevima gdje nema povratka. Šta je ovo? Wow, Sve krevet. Mislim, pokuša da bude krevet. Žičan, ne žičan. Idemo. Gotovo. Idemo dalje, ovdje nema povratka. Sad paralelno da se ne vidimo. Čekajmo. Sad vidimo tu. Sve. Idemo gore. Imamo još jedna stepenica na gore. Što je sasvim cool. Idemo sad gore, opa, pazite, da? Ovo je Izlaz. izlaz na skroz gornji sprat. Ovdje nema ništa. Dobro. Idemo dalje.
Izvinjavamo se zbog nekih stvari. Morali smo Da ugasimo nešto se da desilo. ugasimo, nešto se desilo. Samo od sebe ugasilo. Samo od sebe se ugasio telefon, to je kamera. I samo od sebe su ugasile i sveće, koje su postale veoma male. I gasi se na svaki 10 sekundi, iako ne bilo vetak. Ne znamo šta je. Evo drugi put. Ovo je nemoguće. Da li je moguće da će se opet ugasiti? Ne, neće se ugasiti. Neće se ugasiti. Nećemo to dozvoliti. Nećemo. Idemo dole. Ima još jedan. Sad je. Šta se treba tu podno? Idemo u podrum. Opa. Šta se čuli? Znači što gasi. Neće da se upali. Možda zbog brzine hodim. Idemo dole. Pazi polako. Nešto se čuje. Šta je ovo? Ovdje nema ništa sem nekih đubreta. Ovo je strašno. Svakakvih gluposti. Sad ćemo riješiti ovdje. Ovdje je neki pesak. Ima neki čudni efekti. Zvukovi. Minika. Dobro. My precious. Idemo dalje. Idemo prolaza. Ne meni. Oj, dalje. Još jedna prostorija. Patika. Neko izgubio patiku. Moj broj. Opet sam vidio nešto. Samo da čepajem. Bi to li neko bio? Dobro, idemo nazad. Šta je ovo? Pantalone neko izgubio. Wow. Šta? Idemo da osjeći kao neko visi pod ovom. Pazi. Brate. Kao da je nešto dobro udarilo. Čudan zvuk. A mogu li samo vetra? Naravno. Dječja patika. Još jedna patika. Cipela. Čips. Neko ko je volao čips. I dostavio patiku. I cipela. Može gledati kako ovdje ima. Napalje. Napalje skoro bila. Da prođem još jednu kustavu. Da, i ovdje nam reću. Ne. Nema ništa. Eto. Za sljedeći klip nadamo se da ćemo imati malo bolju opremu. Sad moramo da snijemo i da gledamo dole, zašto ti sveće ugašene. Sad ćemo Mislim imamo kresiva. Idemo da vidimo što još ima i da završimo ovaj klip. Nama je totalno krivo što ništa nismo vidjeli. Najviše nam ništa. Čuli smo. Samo se čuje. Malo prije. Neki veliki stepeni. Baš nešto šuškalo. S ove strane ne znam.
Ne znam da se vidimo. Bilo je čudno, ali ako ne bude sada, imat ćemo priliku u drugim epizodama. Nadamo se da će podelimo sa vama. Samo da vidimo gdje je izlaz. Ugasit ću. Stigli smo pred izlazom. Izlaz je ovamo. Nadam se da se vidimo. Naravno. Stigli smo pred izlazom. To je to za ovaj klip. Ništa nije bilo, čuli se neki zvuci. Nešto se pomenuo, nije bitno. Čuli se neki zvuci, imamo u planu za sljedeći klip već jednu kuću koja je, ja mislim da je dosta stara, pored groblje u našem gradu, tako da jezivo. Snimit ćemo to. Nadamo se da vam se svidjelo, lajkujte, šerujte, subscribeujte, pozdrav. Ćao, ćao!